U najnovšej emisiji Televizijni magazin prikažeme panel horodonačelnikoh pejcoh vojvođanskih horodoh pod nazvu Učime jedni od drugih, kotri otrimani u remikoh konferenciji Vojvodina u 2020. Prikažeme izvid z panela Plodi žemi u 2020 roku, na kotrim bilo slova o ključnih vivolanjoh za vojvođansku poljoprivredu. U Kocurskej osnovnej školi Bratstvo jedinstvo otrimani kviz o ekologiji, čiji cilj bilo svidomit školjaroh o značnosti čuvanja svojoho štretku, okoljiska i calej planeti. U ruskim Keresture organizovana pomoc Aleksandrovi Farkašovi. Naša ekipa zaznačela jak napreduje tota humanitarna akcija. Združenje Belava ptica popri svojih porjadnih aktivnostcoh otvorelo novi prostoriji u Kuli. U magazinu doznace i o elektronskim serbsko-ruskim slovniku, kotri njedavno višol na sajtu Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodzin.